Onjoria kuma guku bururi-ini aria marehaga mboco cia coya kuma Malawi maugite marori maria mena mirigo yao makwamire muhaka-ini wa Tanzania na Malawi kwa ihinda ria ciumia ithatu amu thirikari ya Tanzania niretikiria mirigo ingire kuma Malawi. Riu kwi ngari ciaria Kasumuru ciingiriirio na soya mill cia guka Kenya na thina uyu wothe uraumanira na Tanzania na Malawi. Riu ngari citu ci haria murigo rorete guthuka. Maugite kiambiriria kia ndũgamano ĩno kiumanite na itua ria Malawi ria kugiria mbembe kuma Tanzania cingire bururi ucio, undu uria ucungiriirie Tanzania nayo yuge gutire mboco cia coya ikuingira kwao ciumite Malawi. Twina thina gatagati gaitu Kenya na Tanzania, no ona hamwe na gukorwo nhakoretwo hena thina tutire twaga gukorwo na uteithio, no haria tukinyite hena kiuria kimwe. President witu ni akoretwo akigeria muno gucokaniriria andu a biashara na kumathondekera njira cia kuruta biashara ciao hatari na uhungumania kana hatari na uritu, no kuringana na uria maundu marathie ona gukoragwo kwina maundu mangi munene witu wa bururi akoretwo agitwiciria ni kurarituha. Toru thina wa Tanzania na Malawi maraturehera ithui niki ithui twagora murigo Malawi ithui ni njira turahoya turehe murigo gwitu tutiratwara Tanzania. Koguo turahoya na gitio anene itu aria matuthikiriria na atongoria matuteithiririe muno hau. Morete thirikari ya Kenya ingiririe uhoro uyu amu nio maraigua mororo ma mabururi maya meri guthimana icoka. Magari yaliyozuiliwa na Konde upande wa Malawi hayana haki ya kukaa hapo, kwa sababu sisi tunajua sheria za transit. Sheria za transit za Tanzania tunazifahamu kwa sababu hazina tofauti na sheria za Kenya katika custom au TRA. Kuna ukaguzi barabarani, kuna jinsi ya kufuatilia kama huo mzigo unafika Kenya. Twe haria wiki ithatu twarigo tugwika atia. Riu turahoya thirikari ya Tanzania na ya Kenya makirore mathina mau mothe uria gututeithia nigetha akaro tukionokie murigo. Ngiriboti na Inooro TV njitagwo Jenga Wambui.